Hei tā te minita hou i ngā take pāpāho, ka kōrero ia kia Willie Jackson e pāna ki te rautaki a te tāhuhu rangapū o te māngai pāho, kia kotahi anake te ratonga karere Māori. Hei tā Chris Whaofoi e hia ana ia ki te whakarongo ki ngā whakaaro o Jackson, toi hau o mua o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori. Hioi hei tā te pūrongo a Eruere Rerekura, kua whakaputa whakaaro ke mai a Willie Jackson e pāna ki taua rautaki, kia tahuri ake tātou. Aha koa e whakahonere tiana te tumu whakarai o te māngai pāho a Larry Parr i te rānei, kei te whakaparahako tia ia e te mema areipa a Willie Jackson mo o pā whakaro mo te whakakotai i ngā ratonga pāpāo. E take e kimi taunaki ai te minita take pāpāo au i tōna hoa mahi i a Willie Jackson. Willie has got a heap of knowledge and understanding of the personalities and the challenges of the Māori broadcasting sector, so it'd be stupid for us not to use that. Hei tā Aotearoa tuatai, ko te whakaro o te māngai pāo kia ata whakarato ia ngā ratonga pāpāo tēnā me tonu atu taua tari kia piki ake te pūtea kāwanatanga. We need, in terms of our news organisation, plurality of voice. And we can only achieve that strength of our democracy when we have more than one news organisation. Ei tāna no, e taka I manapori whakaro kia kotai anake te ratonga pāpāo. If you're trying to cut the pie and you've got more demands on your funding, then you're going to be taking your unfair share from someone else's slice. So let's look at what is available and whether we need to make sure in the future we've got a robust news service that maybe another funding bid might be required for 2019. E pērā hoki ngā whakaro o te māngai Māori o ngā hinara a tū te haunuku kōrako. Hei tāna, kāri ia e ratāna kia whakakotahihia ngā ratonga pāpāho. Hei āpiti, hei tāna, me whakakotahi rawa ngā ratonga pāpāho auraki, katahi ka whakarohia te whakakotahi ia te karere me te kāia. Engari, ei tā te minita whakawhanake Māori e tikana ki hangaia e rautaki hou mo te ratonga pāpāo. Ko whakatuhe rautaki hau nā te māngai pāho ki taku mōhio, kei te whakatinana hia a rātou nei whakaro mō te a pōpō me ki. Kāre anō I whakaitea kōwai, hei riro me ki ngā pūtea tautoko mō ngā mahi karere. Aha koa I whakapā atu a te karere ki te toihau o te māngai pāho ki te whakahoki mai ngā pātai, hei tāna, kāri ia I te wātea ki te kōrero mai. E take ka kōrerotia e te komiti Whiriwhiri Māori. Eruere Rerekura, te karere.